jara kan immoo arrabaan wal dhufaniif arrabumaan deebiftaniif dura kan nu jala haatan eenyummaa keenya gadi qabuun propagaandaa jechuunis Oromoon namni tokko jaa arrabatti dhiisaa jedhan ulfina amma kaasa'ee jechuudha abiyoot kaasa'ee dura eenyummaa isaa hoo qorattan eenyummaa isaatti dinnaay godhee eenyummaa keenya hatee nurratti hojjete nami abiyyi jedhanuun kun jechuudha abiyyi eenyummaan isaa abbaan isaa Eertiraa kaasuuf feenidha abbaa guddise akka adurreetitti awwaale dhoksee akka jala hanbanne abbaasaa kan biddeena kan guddise bashaashatti akka namni illee awwaal adurreetiin awwaale namni yeroon qabnu daddafaati biyya irratti deebisaa jedhee Shimallis Abdiisaa wajjin kaatee namni akka biran geenye namni eenyummaa isaa akka nageenye abbaan immoo akka ilma kiyyaatiitti tan guddisee dura eenyummaa ofii dinnaay godhuudha waa argachuudhaaf jechuudha haqa dhoksuu namni namarraa dhalate sila namni harree irraa dhalate hin jiru namummaa namaatiif ulfina qabna nama sin jaalan rabbitu uume Tigree irraa dhalate Shaabiyaa irraa yookiin Eertiraa irraa dhalate yookiin warra adii Jarman irraa dhalate as human being nothing is wrong that is fine namni dhoowwu hoof dhoksu wayitu jira jechuudha kanaaf dura amma Shaabiyaan aloonni Eertiraa Oromiyaa keessa jirti embaasiin isaanii kan Finfinnee keessa jiru amma bakka torchitti godhan akka maa'ikalaawii bakka duritti namichi eenyummaan isaa hin dhokfate malee Eertiraadha abiyoot kaasaayee maqaanan jijjiiree fi simuun qayyirreellat na'u jedhee jechuudha abbaan biddeenaa bashaashaa keessatti afaan keenya immoo hin baratan namichi kun afaan warra Tigree dubbata Tigreenyaa hin naaggaraa hin barate afaan Oromoo hin dubbata as keessatti hin barate ilma biddeena Oromootitu nu haala haatee nu sobamne silaa har'a Oromoo ammas irra deebi'eetan dubbadha namni Oromoo Minilik caalaa bara Minilik sanbee caba duraati caba lammataa keessa nama meeqatti dhume Itoophiyaan irratti ijaaramte keessatti abbaa lafaa ta'anii jechuudha qawweedhan ummata keenya caccabsanii nama meeqatti hidhamee nama meeqatti garafamee nama meeqatti amma argaguutti gabrummaa qabeenyaa horii qofa odoon ta'in gabrummaa sammuu keessa jira ummanni keenya baay'ee asiin geenye Minilik abiyoot kaasaayee wajjin walitti fiddee olaaltu homaanum goon bira geenye innee bakka tokkotti qabamnu akkan taanetti nu cabsuudhaaf bakka tokkotti galchee oggaa dhibban isin gaddiise jedhee nu ari Oromoo sammuu hoo qabaate Oromoo horii taate malee Oromoo amma dukkana keessa jirtu taate malee wanni amma garaagarummaa qabnu kun siyaasa adeemsaa moti adeemsa mee fira godhagaa akkamitti adeemsa odoo ta'e immaa Juhaar Mahammad Ukkee irraa kaasa adeemsa odoo ta'e immaa odoo adeemsa ta'e siyaasaa garaagarummaa odoo ta'e Daawit Ibsaa Shanee Group Maalii Group Qeerroo Group Girisaa Group kuni siyaasadha walitti dhufuudhaaf wal qeeqaa jechuudha wal lafee waliin cabsine kuni hoo argaa mana hidhaatti galche eenyummaa keenya fixuudhaaf warra fuulduratti bahee gootummaadhaan dubbatu hin dhabamsiise fakkeenya akkuma kaleessaa sanitti warri didu sagalee warri qabu amma akka namni Hacaaluun handuraati biyya san keessatti sirbitoonni Oromoo artistoonni Oromoo kan du'an handuraati mooti dafanii keechaa ajjeesan mataa nama ol jedhu kaasaayeen abiyoot kaasee san godha nama xinnoo dammaqee ummata dammaqsiisuu danda'u akkuma fa'e godheet ajjeese hidha Juhaar mee nama akkamitti yakkina takka malee eega kun siin galle homaa siin galu
Opidio keessa warri jiran kun waa lamatu jira. Waa sadii isiniin jedhe. Lama yoo ta'uu baate waa sadiitu jira. An akka Shimallis Abdiisaa mana hidhaate amma akkatti jiran haasa'uudhaaf haasa'an malee. Keessa isaa nama beektan, nama wajjin guddattan, nama wajjin dabarsitan hin beektanii waa jedheetti deebi'uu dadhabe. Irreecha kaleessa nafxanyaanu cabsineenaa akkamitti itti yaate ilmaan Minilik jechuudha gandi. Qubattoonni Minilik kan biyya keessa jiru. Qubattoonni Minilik hoo jennu kan Oromiyaa keessa jiran qofaa muti beeka. Ideoloojiin isaanii Oromoo cabsuu kan ta'e, eenyummaa Tigree cabsuu kan ta'e, eenyummaa Oromoo cabsuu kan ta'e, eenyummaa Sidaamaa, eenyummaa Sumaalee cabsuu kan ta'e. Kani iddoo Amaaraa keessa jiran haa ta'u, Ameerikaa jiran haa ta'u, Awustiraaliyaa jiraatan haa ta'u, Kaanadaa jiraatan haa ta'u, ideoloojiin isaanii warra isa walitti qabee jira. Namni tokko akkamitti Oromoon amma tokko ta'uu gowwaa dadhabaa du'aa hoo taate malee wanuma fe'ellee hoo siin jedhan ageettirra argaa jirta. Ageetti nomaa muti argaa jirta. Daawwachaa jirta. Ija qaba. Yoo ija qabaatti waan guddaa muti deema jira. Waa Abiyoot Kaasaayee nu godhe. Waa ilmi Diqaalaa kun nu godhe. Akkaataa qabsoo teenya haate. Maaliif asitti hima? Maa namarraa dhageecha? Laali hubadhu. Akkatti inni nama keenya caccabse. Akkaataa inni ummata keenya jilbiiffachuudhaaf halkanii guyyaa irratti hojjete. Waan kaleecha harkaa qabnu. Kaleecha jechuun oggaa dabre waan harkaa qabnu har'a waan tokko nu harka hin jiru. Miidiyaan tokko nu harka hin jiru. Namni dubbatu homtuu hin jiru. Warra aangoo keessa jiranis warra aangoo keessa hin jirres. Hattuuwwanii beekaa afaan qabatanii akka hin dubbannis kan godhan akka Ambootitti dubbadhaan jedhuun. Amboon biyya bilisa keessatti qabutas deebi horii isaa gatee. Wan qabu achumatti gateetan deebi. Sobameetan gale. Oromoo haqa malee dubbadhu taa'e. Ilaa jenne karaa jahannaba deemuu naa wayya. Waa argachuurra haqa malee. Moonna jedheetan oggaa meeqa kanasitti itti carraaqe fuudhee gale. Obseetan dadhabee garagale. Akkaniin obse keechoon ta'eef. Malee mootummaan kun anaa kaffaltii wayii muti. No! Akkamittan taa'uu danda'a. Akkamittan obsuu danda'a. Ajaaba oggaa kanaa fi wanni sammuun tiyya dadhabduu muti. Siifan obse. Siifan caqase. Jedha kunoo gaaromsan. Namni wayyoo qabu. Namni dammaqina qabu keechisaa hin boowa. Hin aara. Kana caalaa akkamittan aara. Kana caalaa akkamittan obsa. Maalan godha. Namni kun amma waan nyaatu dhabeetii moti, waan dhugu dhabeetii moti. Ilaa jiruun isaa gaariidha. Sammuun isaa immoo gaarii hin qabdu. Gaafan Finfinnee keessa jiru san bakkeen ne duuba mul'atu sun gurraacha'ee akkatti waan nyaadhu dhabeetii moti. Hiltan keecha hajaaba jamee kan taa'e amma maraadhutti. Namni hoteela hin dhufa. Hin boqata. Namni asii gaggalte OBD'n hin dhufti. Namni lama sadii achi keessa jira. Nama maraacha hoo sammuun ta'e fayyaan qabaatiin hoo waan argitturra. Tokko kan caccabse. Tokko qabeenya keenya irratti Abiyoot Kaasaayee. Abiyoot Kaasaayee ulfinaa wajjin itti haasa'uu hin dandeenyu hattuudha. Identitii namaa hate. Identitii keenya hateet ummata Tigraay fixaa jira. Identitii keenya hateet Shaabiyaa jala seenii ummata keenya balleessaa jira. Identitii keenya ittiin fayyadame eenyummaa keenya eenyummaa Oromoo. Odoo akka Shaabiyaa ta'u beekame ummanni Amaaraan dammaqin kunu ummanni Amaaraa Itoophiyaa jedhee gaggabu kun isaanuu fudhatan irra. Oromoo kana hoo cabsee ideoloojii kanaanii Tigrees hoo cabsini የቀረው ገብስ ነው. አከፌን ጎና ምን ከኛ አማማ ጎቲ ቀበኛው አርገቴ ዋይ ሲያሳተነ harki guddaan hin hubanne siyaasantuun akka qabeenya wajji walitti akka dhuftu. Economically namni tokko hiyyeechoo ta'e waa hiyyummaa isaati yaadaa oola guyyaa kana. Garaan duwwaa ta'e waan tokko akkatti nyaatu guyyaa kan oola. Manni keenya keessumaa Finfinnee cinaa kan jiran san akkatti farbazilee akkatti hiyyoomsan argitani. Wanuma jennuun dadhabamsiisan. Ilmi Kaasaayee eenyummaa keenya hate.
namichi kuni kifilii torbaa isiniin jedhu mee kifilii 8 bakkatti barate namni tokko gadaafiitu hin jiru. Hateeti eenyummoo akka hate maaliifan cubbuu sitti haasaa eenyu akka hojjeteef harki guddaa gaafa san jechuun amma takka takkaan jala hin jiru. Ummanni Oromoo garaan gubate hunduu sorsii kiyya achi jala wan jiran. Kana beeka irraa hin dhagaa irraa hin fudhadha kaleessas accurate kanaaf maraata namni tokko tokko. Waan balleessite hoo sitti mee hoo dandeessi irraa dandamadhu dhiifama gaafadhu. Ambootti asin bu'ini ammas nan arga takka takkaa wan deemaa jiru jala. Qabeenya keenya akkuma jirutti daaraa godhe amma. Oromoo qabeenya keechaa baas eventually. Takka takkaa. Qabeenyi isaa amma kan jiru kaleessas warrume mee jara keenya hubadhaa. Juntaa jetti namittiin tun kaleessa warra nuyi hoofalmannu san insaa keecha taa'eeti. Oromoo ajjeesaa kan ture tokko isa. If really junta existed, he is number 1. Oromoo ajjeechuu keessatti. Abiyoot Kaasaayee. Tasfaayee Camadaa kan Naayiroobii akka deebi'e godhu isa. Kana achi keessatti du'e akka godhu amma dubbiyoon kan gaa tokko Abiy. Kaleessa achitti hosteeja kan godhu ilmaan Oromoo waboon akka sossaane kan godhe keessaa tokko isa. Hosteeji kan gochise jechuudha. Ilmi Shaabiyaa kan jenneef kanaaf. Eertiraa yoo jenne abbaan isaa he's mentally Shaabiyaa. Kanaaf isuyyee jedhanii michi maraata. Amma hoo kaleecha kan nu cabsan 91 kan woboo qaxaqqaxan Shaabiyaan akkuma jirtu biyya keenya keessa jirti. Bakkuma bakka amma marroofaa wajjin lolaatti. Halaltu garuu dura beekuu qabne eenyu wajjin akka wallolu gaafa san kutatanii be ijoolleen Tigraay eenyu wajjin akka wallolan beekan diinummaa isaanii it is like jireenya yookiin badu illolan akka dhiiratitti adu'anis haa jiraatanis haa mootan hin mootan immoo tasammoo rabbi haqa kan jennu addunyaan akka nu bira dhaabbattu godhe amma. Including America. Itti cufe kara. Hin beeku wan jedhu wan ta'eef. Harka tokkoon hin kadhata harka tokkoon ma. Homaan beeku gowwaadha hoo jenne gaafa lammaan bira jiru san. Namni tokko bee odoo ala taa'e amma Juhaar odoo ala jiraate amma guyyaa miidiyaa irratti bahee wanni haasa'u irraa fudhatan irraa baratan siyaasaatti hin qajeelfatan addunyaan bakka jirtuuf. Amma hoo namuun jiru namni akkas godhu itti cufan. Biyyi hunduu karratti cufte. Albuuda gurgurachuu hin danda'u amma Abiyoot Kaasaayee. Qawwee galfachuu hin danda'u amma Abiyoot Kaasaayee. Ameerikaan itti cufte. Namuu gorsuus hin danda'u. Hunduu afaan cuqqaallatteetteechi. Hunduu iffaarsiti akka ilmaan nadheenii. Amboon immoo si iffaarsu arrabaa moti. Arrabsaan jiru. Hooma abbaa ilma nadheenii oon jedheenanii. Mee abbaa ofiitiin gaaf tokko gadi bahee dubbatee eenyu abbaan isaa namitti tan. Ilma nadheenii jechuun bee namni hunduu haadharraa dhalata. Anaa moti kan arrabse isuman eenyummaa isaatan himi. Namittiin tun homaa dandeettii takka illee hin qabdu. Jecha namaa addunyaarraa guurrachaa bultee ganama gadi baatee haasofti malee mee jechi tokko an Amerikaa an Obaamaan jedherraa haata ijoolleen Afrikaa hin jirturraa haata warra Baayibil jedhe haasairraa haata. Jechumallee bee jechumallee xinnoo wayyoossee haasa'u akkuma hatatti fidee ganama ummata sanii hima. So Abiy jechuun donqoroo no. Donqoroo jechuun dhoggadha. Wanta akkallee hin qabu. Aadaa biyya sanii ta'e immoo aadaa biyya sanii ta'e. Amma biyya san eenyutu bulchoo jettan Haile Sillaasee an educated person homaan beeku falfalaa wayiiti. Minilik yoo donqoroo homaan beeku fidala takkallee hin beeku. Mee biyya san warri bulchan Mangistuu Hayilamaariyaam moo wattaaddara maalabbaasa beeka kunoo amma gootti taa'ee haasa'uu malee propaganda malee warruma propagandaan bulchan. Maybe the first educated person an jenni university keessa kan bee Mallas Zeenaawi. Biyya san warri barate keessa kan bulche.
ملذ جبا جالتا أديم سيسانو تنتول ليلا قرو نمون برد إنه نميت الرافضة إيجا مللس بوكتي بود هاي لمارم دساليني تي إن اللي مو إيجا إني بيجنبولتني إني وانو مجرد إني إرجما به ملء so براتشو نما براتي موتيبيتن كمبولج أكن ما عادك أباني أمم نقدو مجد أبي تمسك نغسوي نغس كانوا نمون تدت أبان تكوين بالجمال في دعاء بيجي سني يوم ما ساتي في فيلم تجج أكتينين كون كابينيف كون أكن دنيا في المال ثاني قد يشوف ملء ومبيك فوتو أبي أمر جتشون يمهج الرشا عنده إله كيس وانت كنجور تيم لما لفسينن بيجتي لفسينو جال كبد جوار فان نمني كم يونو لا غرغرا هاساني لا غيات ميديا تغرباني ركين جرهمن إبي جرهمن نو انتو يتتي تيمور ميتا برمو غرادين غدف افتام ميديا براتت ومبراجد اما ومن اجرن أكنمان هفتو تبغى أما بكتوك تقلاير so كابيني كيني آبم أما كابيني كيني كيساتوكو إلا وريني وان أبي أما وان جتشلي واللالي دتشني تقرا قلتيتها أناك آبا دبليتي أما هن كابيني هركجرو آتي كان غرغر إيسا هورين كران نوت بيتم كنتين in billions كان هركجرو نمي تكن واتو كون سني غافد ور بي كيسي جرتي ور فيديو كوني نكبدني أمريكا نما كابيني ساني جردي ما جرتي ilmaan isaanii niitii isaanii maqaa isaanii liistii isaanii qofa walitti qabaati ergaa warra angoo geejjertan amma sanyii dhaabaa dabalee export kan godhu caatii isa karaa kan hojjisiisu isa ummata oromoo fi amma ibn amboo keessatti dhiiga gannaqsiisuudhaaf ala adda addaatiin kan ijaaraa jiru isa qabeenyi isaa bakka tokkotti kan sooressiisu jechuudha eenyu wajjin an akka iyyoob takkaallinyu wajjin يمتنفشا أكالو بكي أما نمتين سني بكي أبي أما التين أوف هدو أبي التين أوف you know the breathing أنا كأوفي هو منتاي إيوب تكالين جتشون أنا التين بكي التين هب بكي التين أوف أما وان أبي غني مكان مال جراتوري أوي غني أبيتشوك أبناي قوي إيسوك أبنا لولا إيسوك أبنا إيسا توهاسا دوبن إيسا جدويدان إيوب تكالي أنا ملينا في إلا أمتا حرار كيسا ما أمتا كرا حرار يبوك إيكا نيچون إن بيكتاني تايتان قرقرو كرچاتوري غافساني لما حقم سمارتي أكا فنفني إدود فنجيچون أمني تولما كوني أجيساني دواني كآتي غرغالي ونياتون قبو ونقون قبو لفت الرافت أتمتي هندومتي الرتي هالكاني قويا أمني سوني مو أمة لولد أمني كيني كان بها أمني هرر أمة لولد أمة إيو أمة بقى أكو هون ورا سومالي كان بها غوسوجي دي أمني سونغاري أمني نتوري أتكن أمني نانو في النيج راجتون ساني شمالي سابديسا تو يوب تكاليجي تر إرجيتشو أمي أبني إيشا كتب سيفني أوروميانيك دبيرو كان جد انجتشو دلدل الرا ورق عفو أني ميلين سي جنب جيبوتي نجيني بودا شركوتك ياوج انجتشو تاكس فري أكجو هم تأي هوري كينيور رادي فني هنا في إساني إيتن سبتا لجبري لجت عفو دوكام ورا الدوتر انجتشو سلولت لك أرجتني ورا كان عوجين هاسي هم تكويتشو كيسارا قدام الرجيس نرد دلدلي بيرو أوروميا إيجا ورق أتكتبي بودا نمتين ديناي شماليس برادك إيش شماليس يوب تنيرك يوب برادك ران يلما سدة نيوتش كان نانجر نمتين أوفتو بقنجي تنيتشو يوب تكالين جتشو إنيوم ما كان إنكم سنيسي أولاسي نمجل ديمو هنتو ما بربادا مكا تركي كيسة أكاونتي بنتي فنفنة كيسة كان كبدو أمريكا انفلوز غوتي مكان يتيساتي مكان تلساتي مكان فرساتي مكان هندا هم دواتي تجل ديمو هو أكتك أبا مباتي يجون هرقا لولي هالأبتو جاجرتي انتو
iyyoob takkaalli ilma saree I'm waiting for you hamma dhumaatitti የለማ ስደተኛ የሚባል ህዝብ የለም ለማን ጎታ kan jennuuf kanaaf ummanni keenya kan harar kan beeku qabu amma dhaabaa dabaleeffaan jechuun kani ummanni kun odoo rakkina keessa jiranu mana qabanii be baankii qaban shareholder shimallis na bira jireedha shareholder addisu araggaa qixxeessaa ilmisaree na bira jireedha hoo ummata sodaachisu dirdawa keessatti be baankii isaanii qaban in billions waa'ee dinquun imma anjil warri kun akkaataa daaraa godhaa jiru jechuudha. Ummanni keenya haaf makiinaa dheengaddasin himeeti haaf walakkaa fudhadhaa walakkaa sergaadhaan doolara Somaaliilaand irraa fi garasiin galchuudhaaf makiinaan fe'ee deema birri Itoophiyaa. Eenyudhaaf hojjeta? Abiyoot Kaasayeef. The only the business chair hamma amma Dubai ga'utti jechuudha. So baankota Dubai wajjin amma laa warri baankii keessa jirtu Oromoo taatee baankii san keessa kan hojjettu maqaa sanyii isaanii qofa walitti qabanne day by day si'aayin jira itti dabarsina addunyaa tanarratti warra qaban jala deemna hoo biyyaa illee bahan Abiyoot Kaasayee moo qabamuu mootamuu moo kan beekame ganamaan akkuma nutti taphattanitti nus isinitti taphanna jireenya keenya qofa hamma duunutti haqni namaa galgala kan jennuuf kanaa haqa keenyaan margannutti ittuma lolla ittuma dhiifne kana Oromoon kan beeku qabu birriin eessa jiraat karaadhaan hin hojjetamne birrii kan fudhatisaa 20 billion wanna sobaatti dhiisati laa warra isatti dhiyaatu kana beehumaa warra qaban የቴክኖሎጂ ኤክስፐርት ጉርባሳ ወረሳ ይችላል በሙጫን ወንብራ በረቴ ኤክስፐርት ቴክኖሎጂ ገድፊ ደደላል ኦፊስ ቢምቢተቲ ወንቴ ወኒ አከበሩም ሰንቀባኒ አከነም ብራ ሆጅታ ጅሩ ሲቪል ኮሌጅ አመዱር በራ ወያኔን ጅርቴቹ ኢሳንቱ በዳስ ነመብራቱ ሆጅት ሆምወርክ ማልማል ሜ አብዮት ካሳይ ክፍሊቶር ባኦር በከት በረት bring kanammo anaka addisu aragga la ilmatti naftanya ilibabor keessatti dhalatte gaafasan tokko akka imbaran akka jaartin shimallis abdiisa waa hunda katabdeefi waa hunda qopheechiteefi godha akka jirt tokko kanimu is amma jala dhiisu kanatti dhiisa are bakka amma fuqaadu tasammaa jiru kana maana kaaftan prezidaantii ta'uu qaba akka needhe bakka ergatetti kan waa meeqa jedhe gaafa Amaara arge Amaara ta'a gaafa Oromoo arge immoo yunuuna dhiisaadha hin maraata gaafa kana annaloon harii gamtu gaafa bakkuma ejjetu laala interestii Oromoo keessatti ejjennoon namaa shimallis abdiisaa humaan beeku gowwaadha maal rikoordii qaba by the way namni tokko evidensii na bira gahee keessuma hoo miidiyaa irratti dhiyeesse kan hoo evidensii barbaade I'm happy serious ta'uu qabda garuu privacy namaa odon tuqin jechu gaafa sani ummanni kuni akka gargaaramu ummanni hararkii buqqee kun akka gargaaramu warroonni keenya abbaan qabeenyaa keenya takka takkaan akka ummata kana gargaaru miliyoonni tokko gaafa buqqeessan dokumentiin ergamaa jiru sun dokumentii amma guutas jira tokko rakkin ila nama sin gargaaru shimallis abdiisaa tokko takka natti mufatan kun eegam finfinneetti deebi'ee abbaan qabeenyaa miliyoona 3 kaffali miliyoona 4 kaffali miliyoona 10 kaffali jennaan handin quufaa najjeesu natti gaman jechuudha barasan most of them galatooma ummata keechaniif kennitanii ummanni sun amma arra guutti daaraa ta'e akka dhaarra jira warri finfinnee keessa beeloftan warri jiruun isinitti hammaatti wanyaattan dhabdan warri yummaan biyyattii sanii akka ekonomiin daaraa ta'u kan godhe qabeenya keechan kassaame tokko ilma saree bugunjii kana ilma godoloo ilma eenyummaa isaan beekamne iyyoob takkaalliin akkan bitamne kan godhe redirect kan godhe faayinaansii biyya sanii humna muraasa namitti tan lolli haa dhaabbatu jechaa jirti amma maali qariini guyyaan itti dukkanaa jirti waan ta'eef walitti namuu hin qabata bakkee ta'anitti nyaatan garuu hin ta'u har'a yakkina ilmaan sanyii Tigraay irratti oofaniif
addunyaan bakkuma jirtutti jarattiitaniin barbaadde amma dhumaatitti. የዘር ማጥፋት ወንጀል namni mootummaa kana wajjin afaan ban hundu at the end of the day they are responsible. Kun immoo haqa Oromoo deebite jechuudha. Haqni Oromoo tan keetti deebite. Kan isin hagan eenyu harka jira qabeenyi ummanni dolatu suni eenyutu caccabsaa jira Amboo keessatti akkaataa inni ittiin cabsu ka gindabarat iska Amboo akkaataa ummata walitti naqaa jiru eenyu financially qabeenya biyya sanii the simple akkatti fixaa jiru har'a Hacaaluu jette Amboo keessatti it is like akka terroristiitti ilaalamta. Gaafa san ittiin dagachiisuudhaaf aduuf siisan kenna. Xaddachis kan keeti. Hacaaluun paarkiin isaa dildilli isaa maal isaa soba imimmaan sobaa boo ajjeechisiisee itti hirkatee fixi. Qabeenya duwwaa godhe. In billions jara kan harka jira. Only certain group has got money. Financially, jara kan harka jira. Birriin Itoophiyaa akkuma jirtu. Warra soddaa ita balaashee birdir. Karaa durisanii jechuudha. Wayyaaneen gaafa nu jeeftu dura wayyaanee jenna malee kan keessaa nu fixaa ture tokko isa. Jarri gaaf tokko. አንድም ትግሬ ኦሮሞ ላይ ሲተኩስ አይታችኋል እንዴ? ኢንዳይሬክትሊ እኮ ኢሱማኒ ከንፍጣ ቱር አበበ አከ ከሌሳ ገዲ ዱፌ አከ ከሌሳ ቀደቸራ ኦንፍኔ ከየት ገቡኤ ጁንታ ሸኔ ማሊ ገዴ ከሌቸስ ከንፍጣ ቱር ሲፍ ኢፍኒ መለ አከ ጉዳ ከሌሳ አሽከራ ወያኔቴ ከንፍጣ ቱር አብዮት ካሳየት ኢልሚሻቢያ المشابه كان اتديسا أورمون جل جرتو أورمون جدّت يجول أورمون جدّت أورمون ولا ما في وسط دي في الردبر جدّتشون كه بردبر فتشوف جدّتشون كه وأولي تكابتنيا تشوف جدّتشون كه مو كرا أبديت ودو غرانتي قبتو هاركي قداني ساني 90% تجرو كاسة وجنم نجورن جروار خلاص ناو بدأ 90% against him. Namititan. Gowani ote emale 90% wantaan warri olantum manjiran warri ango keessa jiran ilma kaasaye kana abiyot kaasaye wajjini muti kan jiran. Tanakka daanicha bebe nyaatti haguudhaaf kan dhalatte. Sossobanis ol qabanis dhiitoftee du'uudhaaf kan dhalatte. ka jiruusi keessatti lafateenya illee maqaan ayyaamuu didde achi teessee jechuudha. The only person senior keessa kan jiran niitattii bokkokaa jirtu tanam akka malee nyaatte. So ulfina hin qabnuuf. Ulfina maaliif hin qabaaf? Maali jecha karaarra ta'e tokko obboleessa kiyya maaliif ulfina dhaba? Kan karaarra jiru, kan gadadoo keessa jiru, kan boru du'uu deemu. Ani fi namni addunyaa irra jiru abbaa qabeenyaa billionaire multi billionaire kan ta'e kun be waayni waluma qixxeen uume. Anis immoo nyaadhee nan buloo gan argadhee nagaa kan bira. Dura sammuun tiyya quufuu qabdi. Dura sammuun tiyya quufti. Sammuun tiyya quufte garaan immoo hin quufti. Quuftus immoo borus hin beelofti. Sammuun tiyya quufte raftee bulta. Ilmaan hattuu tanaaf ulfina hin qabnu. Kun beekamuu qaba. Waa'ee qondaalicha galee. Waa'ee qondaalicha galee kan gillichoo ajajaa waboo kan ture kan jedhu Oromoon tokko hin mufataa tokko hin aaraa VAT argatee maali namichi kun galee nama rabbi alatti nu qusate kanaan marroon jechuun gootaa namni hunduu isa jala deemaa jedhee taasise harkaa baatii beeta akkas akkaataan inni yaade immoo ani oggaasa di keessan jiru inni la 3 ዓመት አዛዥ አልነበርኩም keessan jiru inni eega abiyoot dhufe jechuudhaaf lama mamii tokko kan jiru tokko eega abiyoot kaasee fudhate ani nama ajjeefne jechuuf terroristii keessa akka jirullee akka maqaan terroristii dhan akka yakkamillee jechuudha shanii akka ta'e amma ga'utti sanirraa of bulquufta
keessan jiru haqama aqumas immoo an dubbate lola addaati jechuudha kan qabu namuun jiru sanimmaa dhugaa dhabe namni hoogale namni karaa kanatu baasa hoo jedhe gaafa luccoo bukuraati fi abdataa faa wajjin turre gaafa sanis akkasumatti agalanii biyya keessaa inni oolaallu rifaatu guyyaa tokko bullee be abdataan fan abdataa wajjin haasaa ture jarattiin wayyoon qabde de abdataan sun nama lolaa nama jabaa luccoo bukura Nairobi ture obboleessi keenya kunis fuulli isaatuun beekise laa nama xinnoo bashannanaa ture ogaalee nyaatee namoonni haa ta'u malee immoo V8 argateen isaa maalin V8 miilanaa deemu hin ajjeesan gaa haa turu haa wal'aanamu bisaan haa dhugu qoricha isaa fudhatu nama oggaa 27 waboodhaaf falmatee galee dhiisati namni sammuu qabu achi keessa buluu hin danda'u oosuma maraata ammaaf V8 maalin what is a V8 20 billion nino qabeenyi keenya harka jareera ummanni tokko ummanni keenya oromoo ta'e bilioner hoo ta'e milioner hoo ta'e sanii muti rakkoon cubbutti hin hojjetin jenni malee haa fudhatu V8 nama biyya kanatti maalisin namuu V8 barbaadu biyya kanatti የገበሬዎች መኪና ነው እንተው ነመቱን ተልቱ ብየ ጉደት ከይሰት so VAT okay that is fine አመለ kan qabu qabdan garu warri duubatti jirtan warri duubatti haftan eega echa akka ejjetu echa akka bunu hoteela kam keessa akka galchan maal akka jechaa jiru guyyaa niin dhageenya harkaa qaban isinifan gabaasa bakka jiru homaa rakkinaamuti mufaaturraan qabnu oggaa 27 eega si carraaqee har'a dadhabee haasoramu rabbi immoo yeroo ammaa kana jechuudha amma ijoolleen teenyoo harka guddaadhaan wal qabatte walitti dhufaa jira gara warra kanaafi warri kun walitti dhufaa jira akka gaariitti yeroo gabaabaa keessatti lafa seensi namitti wanda tokko illee hin qabdu kana beekaa that is good so ani kanuman jedhaan nama keenya namichi kun namni kun qondaala keenya baay'een dudubbatin xinnoo bubbuli afura baafadho interview media gandaat irratti dhaachuun rakkina hamaadha biyya san keessatti sitti akkan sittin tolu nattin tolu jedhi afaan hin banin warrumatti dhiyaattu kanaatti dhiyaatin warra diddiga agarsiisu kana garaa nama gubalaa biyyaalaa kana ta'anii option odoo qabanu warra gaaf tokko protestaantii ta'u gaaf tokko islaama ta'u kan nama tokko warra oromoon abdii irraa qabatanu akkatti cabee namni cabeen beektanii amma as keessaa galeefa warra miidiyaa warra option qabu warra diddiga isaanii warra albaa isaanii kaameeraa jala namatti agarsiisu maqaa isaanii dha'uunu amma oromoodha salphina inni option warra akkasiitu qaban miidiyaa warra hin qabne jechuudha miidiyaa isaaniitii fi jaan jalatti hookuufti akkana taate hin dhiyaatin miidiyaa kana warra kanaati maali afrikaa maali የራሱ አረበት ሰው እንታማስ ስላለች ገንደቲን አገርተኒት ወረከሲቱ ዱጅር ሚዲያቲን ያቲን ቆንዳለከኝ አምቦን ከሲቀቡን አምቦን ጋፍተኮ ሚዲያ ነማት ሚዲያ ቢየከሲቲ ከኑ ከላቹ ኦፕሽን እንቀብዱ ኦክሊን አጀሰን ነብቸከን ሲስተም አዳዳት እንአበምሲሰን ኢትያጅርቲ ወንቴፍ ቢየቲን ኦክሊን ጨጨብደ ኩፍቲ akkuma nurratti kufneedhani hookin immoo yunu karaa qabsiisee jiran qawwee hiffixatan I'm sure warri Tigraay lolaa dhufa qawween isaan arga galtaa jirti waboon guyyaa lolataa jira qawwee saammachaa jira qawween biraa kan dhuftu hin jirtu horiinis qabeenyis lafa seenee jira addunyaan beellis ummanni adoocha jira yeraabaw hizbi mariiwun ibalaal jedheeti eenyu jedhee yaadattanii nyaachuuf deeman jarru kanumaafuu diina keenya jalat erkatee jechuudha Daani'el Kibret nama Oromoo jibbu nama Tigree jibbu jalat erkatee nama jibba qabuun nuun haasaa jira amma Abiyoot Kaasee afaan isaaniiti jechuudha matanfasha akaalochuu naachuun nassu akkasitti kana qoba qabaadha so waa'ee qondaalicha asuma irratti dhiifna gootota keenya kan bosonatti taftan gargaaruun guyyaadhaan jabeessun gaafin qabu echetti kufna maal qabda
كراميت تركت إسام مالي مال قبدم سياسات تريس إسام مالي مال قبد so مينام نتركو قدي باتي ورا أنغوك أبنو كنا كيسا وقالن جنورن نما فندر جتة وهاجت professional هما هنقولن كيسا نمو إرجع ورمو ورا بانكي كيسا جدا سني ورا أنغوك كيسا جدا هم باج أدبلي هاتو سني ساني إجولة ساني أما كاكيو ساني تيت ورا ألقات أو كنني بانكي ألقات تكنجل جنوده ورا جلفسون بدي أنيني برو بانكي براتي تاجلشن جرومو أمتا كينير جتشا أدفانتيجي بروسان رجرو هم دعاتي تجلدين داسبورام كان رتو جتشوكم very simple أمريكا هاتو كانوا جتشا جروونتيف ورا سني ساتو ورا سودا ساتو the first lady هم سني ساتي قرطاتي ليستي ساني قد إرجع في رومي إرجتني بي مكافر ساني we just ليستي مكايتشو كان برولت تدبين وين حراتو كون سينيك أبا برو أتشكيس تون دي ماجرو وأم بوكيس تدي ماجرو واي نمتي تنا واي الماني ساني إندي ماما هجايب نمتي تاوي جاغماني المسافة بومباسا ركاني بي بومباسا كينيا تكامتي وربنا تنجر نيتي فافور لما تتردي بي 100 مليون إنقدر توكو بومباسا تنيتي فور إيه غرغلة ميتشون أبيوت كاسا ميتشون أبيوت كاسا المان سريرات كتكاني سنجر ديم بومباسا كيستي أكاونتي إنك أبو كينيا كيسا إنك تكاب أكاونتي بنتي سريفا فيدي we chasing them everywhere المان غنتو وانتر غنتو يچون وركسي مالي غنتو كناموتي في تكمو داو سنجالا غدن اكس الجناجران سووچ اوهو من አሉ ሲሰዎች ምናምን ወነ ይተቆጀ እንዴት ከረማችሁ እንዴት ሰነበታችሁ የትግራይ ቤተሰቦቻችን የትግራይ ወገኖቻችን እየቀጠቀጡ ነው የትግራይ ጀግኖች እየቀጠቀጡ ነው አብዮት ካሳይም እየተነፈሰ ነው በሚተነፍሰው አካሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ በኦሮሞኛ ብያለሁ የአብዮት ካሳይ ማለት ሌባ ነው ሌባ ስንል የሁሉም ነገር ሌባ ነው አብዮት ካሳይ አንደኛ አይደንቲቲያችን ይሰርቀው በኦሮሞኛ ብየዋለሁ አሁንም ደግመዋለሁ አማርኛ ለማሰሙት አይደንቲቲያችን ማንነቱ ከኤርትራዊ አባቱና ከወሎዬ እናቱ እስካሁን ድረስ ሲወለድ አይደንቲቲያችን ይሰርቀው መጀመሪያ ራሱን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያዊንን የሚሉና የብሔር ብሔረሰቦችን ማጥፋት የሚፈልጉ ሰዎች አይደንቲቲ ክራይሲስ ያለባቸው ሰዎች ናቸው ስለዚህ ሲጀመር የመጀመሪያው ሌብነቱ አብዮት ካሳዬ አብይ አይደለም ስሙ አባቱ በግልጽ እንደነገሩ ቀይሬለት ነው ይሄ አብዮት የሚለው የእብዶች ስም የሀገር አልባስም የሰፋሪዎች ስም በመሆኑ አብዮት ካሳዬ ከኤርትራዊ ወይም አሁን በሻቢያን ከሚያቀነቅኑ ወገን የተወለደ ነው የኦሮሞ ጠላት እንጂ ኦሮሞ አይደለም ይሄ ነው ሁለተኛ ሌባ ነው የምን የሐሳብ የሰዎችን ንግግር ነው የሚሰርቀው በአለም ዙሪያ የዞር የኦባማን ሰርቋል የፕሮቴስታንቶችን ሰርቋል የአፍሪካ አክቲቪስቶችን ሰርቋል ሳምፕሉን ነው የሐሳብ ሌባ ነው ሲሰርቅ ነው የሚያድረው ለሊት ሚዲያ ላይ የዞረ ንግግሮችን ሲሰርቅ ነው የሚያድረው የንብረት ሌባ ነው ይሄ መቼም ታታቃላችሁ ሌባ እንደሆነ በምንም ተአምር እንዳውም አጥይቁኝ 3 ቢሊዮን ዘርፍ ያለው ለማይኔ ምናምን ነው የሚለው ልመና ጥሩ ነው ሌብነቱ ነው እንጂ መጥፎ ሶስተኛ ሃይማኖት ሌባ ነው እስላም ይሆናል ክርስቲያን ይሆናል ፕሮቴስታንት ይሆናል ሸለመጥማጥ ነው ስለዚህ ክብሩ ምንድነው ብትሉ ምንም ክብር የለውም የምንም ነገር እንትን የለውም ኤዱኬሽን ሌባ ነው 7ኛ ክፍል በኋላ አንገቴ ይቆርጥ አምጡ የት ማትሪክ እንደተፈተነ የትኛው ሀገር ውስጥ የትኛው ሃይ ስኩል እንደተማረ ኤዱኬሽን ማለት ቁጭ ብለ ተምረ ነው ሰርቀ ምናምን ከኦቨርሲ ከህንድ ከቻይና ከናይሮቢ ከምናምን ከዛ ሸቃቅላ አይደለም ቢዝነስ አይደለም
ቁጭ ብለህ ነው የምትማረው። የዚህ ፋክልቲ ነው ምናምን ብሎ አሁንም የሚያጨበረብረው ቁጭ ብሎ የተሰረቀ ነው ኤጁኬሽኑ። ሌባ ነው። ስለሌለው ነው መናገር አቅቶት መግባባት አቅቶት ሀገሪቷን በሙሉ የዘጋው። ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ዝግና ሁሌ ደግሞ አሉ። አሁን ኢትዮጵያ ዝግና ቢኮዝ እኛ አንድ ጠላት ብቻ ነው ያለ። አንድ ጠላት ነው በአሁኑ ሰዓት። ተው ትርኪ ምርኪው አንድ ጠላት ብቻ ናት ያላት ኢትዮጵያ። አብዮት ካሳዬ ተለምዶ ሆኖ የአገሪቱ ህዝብ በሙሉ ሁሉ ጊዜ ይንበረከካል። አንድ ሰው ሲነግስ ሁሉ ተንበረከኩ እንጂ አብዮት ካሳዬ ከዛ ወንበር ከተነቀለ ሌላው በሙሉ ሰላም ታዛዥ። አብዮትን ለመንቀል ነው የሚከ የአማራ ህዝብ ዝም ብሎ ነው የሚጨፈጨፈው። በነገራችን ላይ የመተንፈሻ አካሉ ኦክሲጅን ዲኦክሲጅኔትድ ይሄ ዲኦክሲጅኔትድ ይተነፈሳል እዚህ ውስጥ አለበለዚያ እኮ ከቆየ ይገላል። አብዮት አሁን እየተነፈሰ ያለው አንዱ የማን ናቸው? አብዮት የመተንፈሻ አካሎቹ እነ ኢዮብ እነ ዳንኤል ክብረት፣ ኢዮብ ተካልኝ፣ በጫጫ ደበሌ ነው መጫጫ ደበሌ ግራ የገባቸው እነዚህ መተንፈሻ አካሎቹ ናቸው። የአብዮት ካሳዬ መተንፈሻ አካሎቹ ናቸው። እንዴት እንደሚተነፍሱ ደግሞ ሲተነፍሱ ምን እንደሚሉ ሰምታችኋል፣ አይታችኋል። አብዮት ሲተነፍስ በእነዚህ ሰዎች ነው። ዛሬ ኢዮብ ተካልኝ የሚባለው የመተንፈሻ አካሉ የመጸዳጃ አካሉ ምንድነው ያለው? ጠመንጃ ማስቀመጥ ጥሩ ነው ይላል። ጠመንጃ ማስቀመጥ እርቅ እንፈልግ ይላል። አብዮት ካሳዬ ነው የተነፈሰው በዛ በኩል። ምክንያቱም የትግራይ ጀግኖች ጠመንጃውን እየወሰዱ ነው እንዳለ። ክላሹ አልቀረ ደግሞ ምኑ አልቀረ ታንኩ አልቀረ እየቀሙት ነው። መከላከያ የሚባል ነገር የለም። ቀን በቀን እየዘረፉት ነው፣ እየተገተጉት ነው። አሜሪካ ደግሞ የጦር መሳሪያ በሻቢያ በዘመዶቹ በኩልም እንዳይገባ ለኢትዮጵያም እንዳይገባ ማዕቀቡ ዓለም ዙሪያ እየታገደ ነው። ትርፍ የሚመጣ የለም ማለት ነው። ብዙ የሰው ማዕበል እንኳን ቢኖረው ምግብ የለም፣ ጠመንጃም የለም። ስለዚህ አሁን እየዘቀጠ ነው ማለት ነው፣ እየወረደ ነው፣ ቆሻሻ ውስጥ እየገባ ነው። ከመጥለቁ በፊት ትንሽ መተንፈስ አለበት። በነ ማበኩል ገንዘቡን በሚዘርፈው በኩል በኢዮብ ተካልኝ በሚባለው ቡጉንጅ የሰው ቡጉንጅ በሱ በኩል ነው የሚተነፍሱ ያለው። ሌብነቱ ቁጥር ስፍር የለውም። ከበፊቱ በኩል ዶላር ሲሰጥ የነበሩ በኤክስፖርት በኢምፖርት በኩል ኢዮብ ተካልኝ ነው መተንፈሻው ማለት። በሌላ በኩል ተስፋ መቁረጡን ነው የሱ ንግግር ነው። እንታረቅ እያለ ነው። እየሄድክ የምትጨፈጨፈው አንድ ግዛ በኢትዮጵያ ብለህ ዘራፍ የምትለው እየተለማመጠ ነው። ሁለተኛ አማራው ከትግራይ ህዝብ ጋር ከተባላ በኋላ መጨረሻ ላይ ሲሸነፍ እስኪ ትንሽ እቺ ንግግር እንስማ። ምን ነበር ያለው? ይሄ ሰውዬ ምን ነበር ያለው? ይሄ ማን ነው? አይደለም። የዚህ ንግግር ነው የህዝቡ የደጀንነት ሞራል፣ የሰራዊቱ የውጊያ ሞራል፣ ፈጣሪም ከኛ ጋር መሆኑ እነዚህ ሶስቱን አንድ ላይ ስላየን በጉዟችን ህዝቡ ከኛ ጋር ከሆነ መከላከያው በዚህ አይነት ኃይልና ሞራል ላይ ከሆነ መተንፈሻው እንኳንስ ምድራዊ ጠላት ሌላ የማይታይ ረቂቅ ጠላትም ካለ ከኢትዮጵያ ፊት ይቆማል ብለን ፈጽሞ አናምን። እኛ በአንድ ነገር ደስተኞች ነን። ለልጆቻችን የምንነግረው የጀግና ታሪክ አግኝተናል። ለልጆቻችን እነግራቸዋለን ኢትዮጵያ እንዴት እንደቆመች፣ ጠላቷ እንዴት እንደወደመ፣ እነሱ የሚማሩት የሚጨፍሩት የሚዝናኑት ባየነው የህዝቡ የደጅ በአይናችን አይተን እነዚህ ነው የሆነው። አንድ ላሰማችሁ የፈለኩት ሌላ ቦታ ነው ሴፍ ያረኩት ማለት ነው። ይሄ ሰውዬ ከተናገረው አንዱን ነገር ነበር። እሱም አይጥ ይላል። ይሄው ሰውዬ ነው የሚያወራው፣ ዳንኤል ክብረት የተባለው which is ዓለም የጠላው ዓለም አይጥ አለ። አይጥ አንበሳ
ስትተናኮለው በጭራዋ አይጥ አንበሳ ስትተናኮል የተለያየ አይጥና አንበሳን አርጎ መጨረሻ ላይ የት ነው ሴፍ ያደረኩት? በጣም ነው የተናደድኩት። እሱን ማግኘት ነበረብኝ። እሱን ብትሰሙ በጣም ነው የምትስቁት። እና አይጥ አለ አይጥ ከሃጫሉ ሁንዴሳ ሞት ጋር ተያይዞ ዝም በል አይጥ መጨረሻ ላይ አለ አንበሳ አፍ ውስጥ ትገባለች። ንግግሩን ፈልጎ አጥቼው ነው። ይሄንን የሚለው ማን ነው? ዳንኤል ክብረት ነው። ክብረቱ ይጥፋና ደብተራው ይሄ ቆሻሻው ማለት ነው። ይሄንን እኛ አለ ትግራያኖች ሲመጡ በሱ አባባል ዲፊኒሽኑ የትግራይ ልጆች ሲመጡ እኛ አንበሳ ነን ይላል። እነሱ አንበሶች ናቸው። እንደ አንበሳ ምንም አታረገንም ብለን ነው ይላል። ፕሮፓጋንዳ አስቀያሚ ስለሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚሰማውን ፕሮፓጋንዳ ሁሉ ስለሚያምን የምግብ እጥረት ያለበት አእምሮ ማሰላሰል የማይችል በጠንቋይ በአዝማሪ እንዲሁ እኮ ይሄ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚብሉት አንዳንድ ጊዜ በጣም ነው የሚገርም። በተለይ አማራ የሚያየውን ትቶ የሚሰማውን ነው የሚያምነው። የሚያየው አሁን ይህንን ጦርነት ገና በጠዋቱ እንደተሸነፉ ማየት ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ፕሮፓጋንዳ ከሰማ ምን ትጨናነቃለህ? አይን አይሻልም? እኔ ያየሁትን ነው ማምነው። ያላየሁትን ማምነው እግዚአብሔርን ብቻ ነው። ለምንድን ነው እግዚአብሔርን ማምነው ሳላየው? ምክንያቱም እንዲህ አይነት በጥበብ የሚፈጥር ምንም አይነት ሰው በምድር ላይ የለም። እግዚአብሔር ፈጠረን ብዬ ነው ማምነው። ጥበቡን ደግሞ ሰው ልጅ ላይ ተመራመረ። ከጭቃ ፈጥሮ እንዲህ አይነት እዚህ ጋር አሻራ የተለየ ነው። አይኔ ጸጉሬ ምናምን ጸጉሬን እንኳን አስተካካይ ስለሌለ ነው ያልተስተካከልኩት ሰሞኑ እግዚአብሔርን ስላለ። ይሄን ጦርነት ግን በሺዎች የሚቆጠሩ መከላከያ ተማርኮ ዓለምን በሚያስደምም ሁኔታ አየሁት። እያየን ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ምን ያህል ደደብ ብትሆን ነው አሁን የዚህን ሰው እየሰበካ የምታምነው? ተጨፍጭፎ የተረፉትን በሙሉ የሀገሪቱ መከላከያ የሶማሌ ሳይቀር ሻቢያ ሳይቀር ምንም የሀገሪቱ ብሔረሰቦች መጠራቀሚያ ያደረገውን አደባባይ ላይ አሳይተው ለራሳቸው እንኳን ማመን አቅቷቸው መተንፈሻ አካሉ ማለት ነው ቆሻሻ የሚያስወግድበት በጫጫ ደበሌ የሚባለው የበጨጮ ሰውዬ እሱ እንኳን ሳይቀር ምንድን ነው እንግዲህ እያየን ነው። ከሀገራቸው ውስጥ ጥርቅ አድርገው አምጥቶ አማራ ክልል ላይ እየወቀጡ ክላሽ ይዘው መትረየስ ታንክ ስማርኩ እያየን አንበሳው ገና አልተንቀሳቀሰም አቅም የላትም ብሏል ይላል። አሁን ይሄ ማንን ነው የሚያሳምነው? ራሱን ካልሆነ በስተቀር እኔ የአማራ ህዝብ የምትለው አማራ እኮ የሚባለው ሶሳይቲ ፕሮፓጋንዳ ያደነዘዘው ሶሳይቲ ለምንድን ነው የምትሰማው? ዝም ብለን ማየቱ ይሻላል። እቺ ሰውዬ ያንን ነው የምትሰብከው። የአብዮት እንግዲህ ይሄ ሰውዬ ምንድን ነው አብዮት አይደንቲቲ ስለሌለው ከሃዲ ስለሆነ እንዲህ አይነት ከሃዲዎችን ድሮኛ ላይ ሲሰብክ የነበረውን ጦርነቱ የጋራ ነው የምንለው ለዚህ ነው። ለኦሮሞ ያለው ጥላቻ፣ ለትግራይ ያለው ጥላቻ፣ ለሃይማኖት ለተለያየ ሃይማኖት ያለው ጥላቻ ዓለም እያወገዘው ነው፣ እየሰማን አንበሳንን እስካሁን አልተነቃነቅንም ይላል። ወሎዬ በረሃብ እየረገፍኩ ነው ብሎ ይጮሃል። ኢትዮጵያ በር ተዘግቶባታል፣ ጨለማ ናት። ምክንያቱም ማይም ስለሆኑ ኮሚኒኬሽን ስኪሉ ስለሌለ ዲፕሎማሲው ተዘግቶባታል ኢትዮጵያ። አሁንም ገና አንበሳው አልተኛም፣ ተኝቷል። ጦርነቱ የሚካሄደው አማራ ክልል ላይ ነው። ተዘረፍኩ፣ ሞትኩ እንዲህ ይላል ህዝቡ። እስካሁንም ህዝቡ አንበሳ ነው። ታዲያ ምንድን ነው የምትጮሁት? አንበሳው ገና አልተንቀሳቀሰም። ወሎዬ አልተራበም። አንድም አማራ አልሞተም። ቄሮ እየተገደለ አይደለም። ጠመንጃው የተዘረፈ አይደለም እኮ ነው የሚላችሁ። የተገላቢጦሹን እኮ ነው ደም ለማሟሟቅ ማለት ነው እዛ የተሰበሰቡትን። አሁን የዘር ማጥፋት ፖለቲካ ሲሰበክ አንዱ ካጨበጨበችው አንዷ እያበጠች ያለችው አዳነች አቤቤ የተባለችው ሴትዮ ነው ታለ ባህር ዳር ሄዳ እሱ ያንን ንግግር ሲያደርግ ከበሮ ሲመቱ ነበር፣ እንጨት ሲመቱ ነበር። ጭንቅላታቸው እንደማስብ እኮ ነው። ስለዚህ ይሄ የአብዮት ካሳይ ኤርትራዊ ነው።
which is ሻቢያ ሊሆን ይችላል ምናምን ለዚህ ነው እኮ እስዬ ምናምን እያለ የሚያሽቃብጠው ምንድነው ታዲያ አሁን የሚሰብከው ያለው አንበሶቹ ገና አልተነሱም እየረገፉ ነው ግን ምናየው ስለዚህ አማራይቱን ነው የሚያም ባይ ዘ ወይ በዚህቹ ጦርነቱ ከነሱ ይልቅ ትግራይ ከመጥፋቱ በፊት ሽግሬ ከመጥፋቱ በፊት ኢንጂነሮቻቸው ጦር ሜዳ ነው ያሉት ዶክተሮቻቸው ጦር ሜዳ ነው ያሉት አርቲስቶቻቸው ጦር ሜዳ ነው ያሉት ሁሉም ጦር ሜዳ ላይ ያለው ሁሉም አይነት ሰው አለ ቁስለኛ ይታከማል በተገኘው መድኃኒት የትግራይ ዶክተሮች የአማራን እናቶች ኦፕሬሽን እያደረጉ እያከሙ እነሱ ምስክርነት እየሰጡ ነው የትግራይ ፕሮፌሽናል ሰዎች አማራን ከማጥፋት ይልቅ ከአማራ በላይ እነሱን እያከሙ እነሱን እያስተናገዱ እነዚህ ደግሞ እስከ ዘራቸው ሊጠፋ ይሰብካል የአማራ ሳይኮሎጂ ምኑ ጋር እንደሞታ አይታወቅ ዞር በሉ ለምን እንደማይላቸው በመተት ስለሚሰሩ እንደዚህ አይነት ሰዎች መተት ሰርተውባቸው ሊሆን ይችላል አማራዎቹ ላይ ጦርነቱ አሁን ሲጠናቀቅ አብዮት ሀገር ጥሎ ሲሸሽ ረሃቡ ገና መጀመሩ ነው ምክንያቱም የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ነው የደደብ ጥርቅም ነው በሙሉ መንግስት የሚባለው ውስጥ ምንም የለም ምንም የሚባል ነገር የለም ሀገሪቱን የገዙት በሙሉ ደንቆሮች ናቸው ከድሮ ጀምሮ ኃይለሥላሴም ደንቆሮ ነበረ ምኒልክም ደንቆሮ ነበረ መንግስቱ ኃይለማርያም ደንቆሮ ነበረ ደንቆሮ አይባልም በክርስትና እንጂ በቃ መሃይሞች ነበሩ ከመለስ ዜናዊ ብቻ ነው በቃ እስካሁን ድረስ ቅድም በኦሮሞኛ ብየዋል ከዩኒቨርሲቲ ሀገሪቷን የገዛው አንድ ፊደል የቆጠረው እሱ ብቻ ነው ሌላ በሙሉ እሱም ሲበዛበት ነው ትምርት እስከ 6 ዘመድ እስከ አክስት ምናምን አማራ ክልል ይሰራል አማራ ለምንድን ነው ጠላት የሆነው የተባለው መርገም አስፈልግም ባለፈው ተነጋግረናል የተለየ ስለሆኑ ሳይሆን 4 እግር ስላላቸው 5 እግር ስላላቸው ሳይሆን ሜንታሊቲ ችግር አለባቸው አገሪቷ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር መሆኗን መውሰድ ስለማይፈልጉ መከራውን ይበሉታል ግን አሁን አሜሪካ ወርቃቸውን አታሸጥም ወርቅ አይሸጥም ኢትዮጵያ ወርቅ ታግዷል ጠመንጃ አይገባም ለኤርትራም ለኢትዮጵያም የትግራይ ጀግኖች የኦሮሞ ኦነግ አሁን ያለው በእነሱ በህዝብ ማዕበል ነበር ትግራይን ለማሸነፍ የፈለጉት አይደል ትግራይ እየጨፈጨፋቸው ነው ጠመንጃው ደግሞ በቀነሰ ቁጥር ታንኩን እየወሰዱ ነው ክላሽ እየወሰዱ ነው ምንም እየቀሙ ነው በየቀኑ ስለዚህ መተንፈስ የጀመረው ለዚህ ነው የአብዮት ካሳይ ቆሻሻ ማዝወገጃ ቱቦች ኢዮብ ተካልኝ የትግራይን ጥላቻና ትግራይ እንዲጠፋ አባቶቹን ዘር ተከትሎ ነው ወደ ትግራይ ለማጥፋት ሄደው እኛን አይደለም የትግራይ ህዝቦች ይሄንን ማወቅ አለባቸው የትግራይ እናቶች የትግራይ አባቶች የትግራይ ወጣቶች በሙሉ አይደንቲቲያችን የሰረቀ ሻቢያ ሌባ ነው እንጂ የነገደው ከናንተ በላይ እኛን ለማጥፋት ነው እየሰራ ያለው ይሄ መታወቅ አለበት ለዚህ ነው ድናይ እውነቱ ይሄ ነው ያፈጠጠው አብዮት ካሳዬ ነው የሻቢያ ልጅ ነው ከኦሮሞ ጋር ምንም ግንኙነት የለው ይጣራ ዲኤንኤ መርመር አባቱ ነው አባቱን እንደ ድመት ነው የቀበረው ያሳደገው እንጀራ አባቱ ስለዚህ ከኦሮሞ ጋር ምንም ግንኙነት የለው ኦሮሞ ነው የገደለን ኦሮሞ ነው የላከብን ነው የናንተ ምርኮኞች አሉ ስትማርኩ በእናንተ የሰለጠኑ ባጫ ደበለ ምናምን እነዚህ ኢታማጆር ሹም ምናምን የሚባለው ደግሞ አሁን ኢታማጆር ሹሙ ራሱ አማራ ነው ይሄ አይደለም በተወሰነ ደረጃ ብርሃኑ ጁላም የሚባለው ከፊል እንሰሳ አፈንግጧል አሁን ስለዚህ ኢታማጆር ሹም ተብየው አሁን ሌላኛው አማራ ነው እስከሚቀነጠስ ድረስ ይሄ መታወቅ አለበት ይሄ የትግራይ ህዝብ ይጥፋ ብሎ በዚህ በቆሻሻ ዳንኤል ክብረት የሚተነፍሰው ያለው ሌላኛው አይደንቲቲያችን የሰረቀ የሻቢያ ልጅ እንጂ ኦሮሞ አይደለም ኦሮሞ ይናገራል ፍለፊት ኦሮሞ በማንነት አይደንቲቲው ሲታገል የኖረ ለ150 ዓመት የተጨፋጨፈ አሁንም ዱር ያለን ተሸውደን የደገፍነው ኦሮሞ ነው የሚለው ነገር ነው በኋላ ነው የታወቀው ኦሮሞዎቹ የሉም ከናንተ ጋር ሲፋለሙ የነበሩት ለማ መገርሳን አምጡት ኦሮሞዎቹ እስር ቤት ናቸው ጀዋር መሐመድን አምጡት የአይዲዮሎጂ አስተሳሰብ ምናምን ልዩነት የታለ አንድም ኦሮሞ ከሱ ጋር ያለ አንድም የሚሄድ ከዚች ጮማ ራስ ከሆነችው እያበጠሽ ካለችው አዳነች አቤቤ ከምትባለው በስተቀር
አንድም ነፍስ ያለ ኦሮሞ አምጡ። ሽመልስ አብዲሳን አሽመድምዶ አስቀምጦታል። ደውኒ ኦሮሞ የምንለው ነፍጠኞች ብሎ ሁለተኛ መናገር አይችልም። የሰበሩን ሰበርን እዚህ ቦታ ላይ ብሎ መናገር አይችልም። ሽመልስ አብዲሳ የለም። አንድም የኦሮሞ የምታዩት ማጎብደድና ስልጣን ላላቸው ደግሞ ማጎብደድ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ። ትላንትና ወያኔ እንዲህ ያደረገን ስንል ምናልባት አንድም የትግራይ ሰዎች ወጥቶ ሀጎስ ወጥቶ ኦሮሞ ላይ ሲተኩስ አላየንም። አስተኳሹ የነበረው ውስጥ ሲሰልል የነበረው ሲያሰልል የነበረው ኦኔግ እንዳይንቀሳቀስ አስመራ እንዲታሰር የነበረው ኮሙኒኬሽን የነበረው አብዮት ካሳይ የኢንሳ መስራች ከኢንሳ ውስጥ ቁጭ ብሎ የኦሮሞን አፈር ድቤ እንዲግጥ ነው ወያኔዎች ተጠቅመውበታል። እናንተ ወያኔዎች ከሆናችሁ ዛሬ ያ ወያኔነት አይደለም ያለው የትግራይ ዛሬ በባዶ እግራቸው በዚህ እድሜያቸው የተተጋተጉ ያሉት ወያኔዎች ናቸው፣ ጁንታዎች ናቸው። እኛም ሸኔዎች ነን። 2 እና 3 ሰው ነው አገሪቷን እንዲህ የሚያመሳት። ያ ታሪክ መቼም አይደገም። ሐቁ ይሄ ነው። ይሄ ሰውዬ ከኛ አይደለም። የዓለም ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ አእምሮ ያለው ህዝብ ማወቅ ያለበት ሰውዬው ኦሮሞ አይደለም። የኦሮሞን አይደንቲቲ የሰረቀ ነው። ኦሮሞዎች መጀመሪያ ልክ እንደ ትግሬ ኦሮሞ መሆን ነው የምንፈልገው ከሀብት በላይ። አሁንም ይሄ ነገር ግልጽ መሆን አለበት። ፕሮፓጋንዳ ሰራተኞቹ ካድሬዎቹ ምንም ይበሉ ከሀብት በላይ ማንነት እስከምንሞት ድረስ ማንን ነው የሚያሸንፈው? የትግራይ ህዝብ ነው። ህዝብ ነው አሸንፋቻለ በሙሉ ሰራዊትን አሁን የትግራይ ህዝብ የታጠቀው ብቻ አይደለም ሌላው አሁን ሊመለስ ወደማይችልበት ደረጃ ስለደረሰ አንተ እኮ ኦሮሞ አይደለህም ይላል። that is fine። ይሄንን የሚናገረው ገብረጽዮን አሁን ሁሉም የትግራይ ህዝብ ጁንታ ነው። ሁሉም የኦሮሞ ህዝብ ጋላ ነበር። ሁሉም የኦሮሞ ህዝብ ሸኔ ነው። ምክንያቱም አይደንቲቲያችን ነው። የአይደንቲቲ ክራይሲስ ስላለበት ነው ሰውየው። ለምን ከሻቢያና ከአማራ ቤተሰብ ተደቅሎ ስለሆነ የመጣው በኦሮሞነቱ 180 ዲግሪ ቀጥ ብሎ መቆም አይችልም። ስለዚህ እንደመር ኢትዮጵያዊ እንሁን፣ አይደንቲቲን እናጥፋ። ኦሮሞ ከፍ አለ፣ ትግሬ ከፍ አለ፣ ጎሳ ምን ይሰራልናል? ኢትዮጵያ የሚሉት ነገር አለ። ኢትዮጵያ የምትባለዋ ነገር የምትጠፋው አማራ ተብሎ ሰፋሪዎች ማለት ነው አይደንቲቲ ክራይስ ባለባቸው ሰዎች ሁሉንም መዋጋት ስለሚፈልጉ ነው። ኦሮሞም ይሁን ነገ ትግሬም ይሁን ሲዳማም ይሁን ሹማሌም ይሁን ወይ አገሪቷ ትፈርሳለች፣ የእናንተን ጎጆ ይዛችሁ ትወጣላችሁ እንጂ በአይደንቲቲ ሁሉም ወታደር ይሆናል። ደብረጽዮን 120% አሁን ትግራይ በሙሉ ወታደር ነው። የትግራይ እናት እኮ ወታደር ናት። ምክንያቱም ምን ትጠብቃለች ካሁን በኋላ? ይሄ ነው ያለው። ስለዚህ አብዮት መተንፈሻዎቹ ምንድነው የሚሉት? አሁን ሰላም ይሻለናል ጠመንጃ እናስቀምጥ ይላል ኢዮብ። አብዮት ከጀርባ ሆኖ አብዮት ካሳዬ ሲናገር ማለት መሄጃ ጠፍቶታል። ነጭ ፖስታ ይላል ሰላም አብርድ ተብሎ ኢትዮጵያ እጇን ታንሳ ብሎ አፋቸውን ከፍቶ ዛሬ መጣፊያው ሲያጣ ነጭ ፖስታ ምን እንደሆነ አሜሪካ አጣችሁ። እያንዳንዱን ነገር ልመና ላይ ናቸው። የሚበላ ያጣ ህዝብ ሊበላቸው 4 ኪሎ ጦርነቱን ሰብስቧል። ለአማራ ህዝብ ሌላው ማወቅ ያለበት ኦኔግ በደንብ ተደራጅቷል። ወደ ፍንፍኔ ዙሪያ በትግራይና በኦኔግ መካከል ደግሞ ከፍተኛ ሆነ ሊንክ ተፈጥሯል። አሁን እሱም ይሄ ጦርነት በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚያበቃ አትጠራጠሩ። ሻቢያ ምንም ያህል የናዚ ስራ እየተፈጸመ ነው ያለው። ዳንኤል ክብረት በቀደም በሰበከው መሰረት የትግራይ ህዝብ የትግራይ ልጆች ከፍንፍኔ እየተለቀሙ ቶርች እያደረገ ማዕከላዊ ወደ ሻቢያ ኤምባሲ ቀይሮታል ያልነው ለዚህ ነው። የሻቢያ ኤምባሲ የኤርትራኖች አይደል። መቼም ኤርትራዊ ሆኖ ከእንደዚህ አይነት አይዲዮሎጂ ጋር 30 ዓመት ተዋግቶ ዛሬ እኮ ቢቸግር ነው እንጂ ለራሳቸው ጠፍቶ የሚበሉትን አጥተው በሄዱበት ሁሉ በስርቆት የሚታወቅ ሰራዊት የተፈጠረው እኮ የሚበላ ሳይበላ ለአመታት የኖረ አንድ ሰው
ከሰውነት ተራ አውጥተውት በጫካ ውስጥ እንደ እንስሳ አስቀምጠውት አማራ ክልል ሄዶ እኮ አሁንም ሴት ይደፍራል፣ አሁንም ይሰርቃል። ያየውን ነገር በሙሉ ማለፍ አይችልም። የሻዕቢያ ሰራዊት የሚባለው እኮ አትፍረዱበት 30 ዓመት በር የተዘጋበት ነው። አብዮት ካሳዬ ልክ እንደ ሻዕቢያው 30 ዓመት ኢትዮጵያን ሊዘጋት ፈለገ። ያ አይቻልም። ምክንያቱም 120 ሚሊዮን በር ሊዘጋበት አይችልም። ያኮ 5 ሚሊዮን ህዝብ ተስፋ አስቆረጠ። ተስፋ ሲጠብቅ ተስፋው ጨለመበት በሻዕቢያው። ሰው እኛ ወደ እነሱ ወደኛ ይመጣሉ ብለን ስናስብ ለካ የሻዕቢያው ዲቃላ አብዮት ካሳዬ እኛንም ወደ እነሱ ሊወስደን ፈለገ። ይሄ ነው ጦርነቱ። የምታዩት ይሄንን ነው። የአማራ ህዝብ መቼ ነው የምትነቃው የሚለው የኔ መልእክት ከዚህ የተነሳ ነው። ለምንድን ነው ሌላው አማራን የሚጠላው? አማራ ራስን ጎን አሁን አንዱ አፉን ይከፍታል። ኦነግም እናሸንፋለን፣ ጦርነታችን ከኦነግ ጋርም ነው እንዴ? ታሸንፋለህ እንዴ? የኦሮሞ ህዝብ በሙሉ ሰራዊት ነው፣ ልክ እንደ ትግራው ህዝብ። አሁን ደግሞ ጦርነቱ እንደ ትላንትናው አንድ በአንድ አይደለም። ኦሮሞ ነኝ I am ready to die በኦሮሞነቴ በምድሬ ላይ ያሉትን አይደንቲቲ ገንዘቡን ወስዳቸዋል። ገንዘቡ የተወሰነ ሰው እጅ ነው ያለው። ገንዘቡ በአብዛኛው በአሁኑ ሰዓት ወደ ኤርትራ በአብዛኛው በዶላርም በምንም በአንድ ከረንሲ ወደ ኤርትራ የተረፈውም ደግሞ በጥቂት ሰዎች እጅ ነው ያለው። የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ምናልባት ሻዕቢያም ለመጣል ሳይሆን ንብረትንም የመመለስ ጦርነት ሊሆን ይችላል። አብዮት ካሳዬ አፈርድቤ ከበላሽ በኋላ የኦሮሞ ህዝብ፣ የትግራይ ህዝብ፣ የአማራ ህዝብ በልተ የምታድረው ሰላም የምታገኘው አንድ ሰው ስትነቅል ብቻ ነው። አብዮት ካሳዬ የተባለው ሰውዬ። ሌላው በሙሉ ተውት። ሌላው እኔ በሙሉ እንደ ጠላት እንኳን አልቆጥረው። ምክንያቱም አጎብዳጅ ነው። ምክንያቱም ምንም አማራጭ የለው። እንደ አምቦ በነፃነት ለመናገር ወንዝ መሻገር ያስፈልጋል። እድሉ የላቸው። ልጁን ያስባል፣ ቤተሰቡን ያስባል፣ ምኑን ያስባል። አሁን አማራ ለአብዮት ካሳዬን ለማንገስ ብቻ ነው እኮ እናንተ የምትዋጉት ያላችሁ። ትግራይማ ዶክተሮቹም አስመሰከሩ። ትግራይ የሄደው መኪና አይመለስም። ለምን? ነዳጅ የለውም። ትግራይ እንዳይጠቀም ምቀኛ ስለሆነ ትግራይ ይወስዳሉ ብሎ ዋን ወይ ነው የሚሄዱት መኪናዎቹ። እህሉን ካደረሱ በኋላስ የሄዱት በምን ይመለሳሉ? መኪናዎቹ ውሃ ጠጥተው ሽንታቸውን ሸንተውበት ይመለሱ ወደዚህ። ስለዚህ የሚሄዱት መኪናውን በሙሉ ይዛ ይቀራል። አሁንም ወደፊት ምክንያቱም ተናገሩ እኮ ነዳጅ የመመለሻ ነዳጅ የምንሄድበትን በሙሉ ይወስዳሉ። ትግራይ ውስጥ ሄዶ ፓርክ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ምናልባት ግማሽም አካባቢ ካደረሰ ዓለም ይህንን እኮ ያውቃል። መድኃኒቱ በሙሉ ለሻዕቢያ ነው እየተላከ ያለ። ፍንፍኔ የወረደው ዓለም የረዳው መድኃኒት ወደ ሻዕቢያ ነው እየላከ ያለው። ኦሮሞ ውስጥ ምንም ነገር የለም። የኦሮሞ ህዝብ ከትግራይ በባሰ ችግር ላይ ነው ያለው። መሬቱ ለም ስለሆነ ነው። ኦሮሞ ስለማይናገር በአብዛኛው የኦሮሞ ህዝብ ሚዲያ በሙሉ ተዘግቷል። የኦሮሞ ምርጥ ታጋዮች በሙሉ እስር ቤት ናቸው። እግዚአብሔር ትንሽ ሲያስበን እንጃለ መሮን እምቢ አሉ እንጂ በፊትማ ግቡ ብለን አዋክበን ሁሉንም ዳቦ ለካ አንድ ቅርጫት ውስጥ አትቀመጥ ብሎ የሰው ፊሎሶፊም አለ። እኛ ያንን ሁሉ ትተን በቃ ካሁን በኋላ ምን ጦርነት ያስፈልጋል፣ ጫካ ምን መግባት ያስፈልጋል፣ ግቡ ብለን ለካ እግዚአብሔር ጽናቱን ሰጥቶት መሮው ደጅ ተቀመጠ። እምቢ አለ። ፊዚካልም ሜንታልም አልገባም እሱ። ዛሬ ይሄው ኮከቦ ነው ወጣ። ዛሬ ከተቀሩት ወገኖቻችን ጋር ቢያንስ ቤዝ አላቸው። አሁን በምንም ይሁን በዛም ይሁን ኦሮሚያ ውስጥ ሲገባ የትግራይ ጀግኖች ከኛ አንዱ ናቸው። ያኔ ነው ዩኒቲ ማለት። የምንገነጥለው ብሔረሰብ የማይፈልገውን ቡድን ነው የምንገነጥለው። ይህንን ነው የምንገነጥለው። ግፋ ብል ኢትዮጵያ ስሟም ትቀይር ምንም ትቀይር ከትግራይ ህዝብ ጋርና ኦሮሞ ህዝብ አንድ ላይ እንዳይኖር የሚከለክለው ምንም ነገር የለም።
ሲዳማና ኦሮሞ ሶማሌና ኦሮሞ አንድ ላይ እንዳይኖር የሚከለክለው ምንም ነገር የለም። ይልቁንስ አሃዲስቶች ዘር የለንም ዘራችን ሀገር ነው ዘራችን ናሽናሊቲ ነው የሚሉ ሰዎች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በዚህ በጦርነት ይንበረከካሉ። ዲቃሎች የሚያስተዳድሯት ሀገር ካሁን በኋላ አትኖርም። አይደንቲቲያቸው ዲቃሎች ናቸው በሙሉ እስካሁን ድረስ በሽታው። እስኪ ሪሰርች አድርጉ። እውነት ዝም ብሎ የገዛችሁ ሰዎች ዲግሪ የገዛችሁ መቼም ተምሮ በፖለቲካው 4 ኪሎ አካባቢ የደረሰ ተምሮ ዲግሪ ያገኘ የለም። ሪሰርች አድርጉ እስኪ ምኒልክ